Svi smo čuli za aferu Vujadina Savića i malo sam riješio da istražim o tome. Sada se pojavljuju informacije kako mu je to neko smjestio. Zašto se onda Vujadin i njegova porodica ne oglasi i kažu da im je neko smjestio? Mislim da bi to bilo najbolje za sve, ako je istina. Ali malo sam pratio šta tabloidi pišu o tome ovih dana. Tabloidi su pisali da je ta osoba isto to radila dvojici političara. Zanimljivo da sad tabloidi ne pominju i biznismena, već samo neku dvojicu političara od kojih je ta osoba također tražila novac. Ali ono najzanimljivije od svega jeste da se prije 2 dana oglasio predsjednik Srbije Vučić i izjavio da mu je žao što je policija uništila život Vujadinu Saviću. Prije par dana sam odgledao neki snimak gdje 4 novinara sjede u studiju i pričaju da oni znaju za ovu aferu od ljetos, ali su čekali da počne pa da i oni počnu pričati o tome. Znači mjesecima je neko znao za ovu aferu i baš je sada pustio u ovom trenutku. Šta mislite zašto? Bilo istina ili ne? Izjava iz policije i sa suda nije smjela da se pojavi u javnosti. Da li će neko odgovarati iz policije ili tužilaštva? Suda, zato što se ovo pojavilo u javnosti? Ja mislim da neće. Šta mislite ovi političari i biznismeni? Koliko će da plate da ne prođu isto kao Vujadin? Sve se ovdje vrti oko novca i neko ko je blizak Vujadinu je ovo i pokrenuo i mogao da zaustavi, to znam sigurno, da zaustavi da ne izađe u javnost. Zašto je pustio? Možda da bi nekom drugom poslao poruku da plati, pa za njega neće proći ovako kao Vujadin u tabloidima.